Por Kapatisi TV. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. Ka Khasi Students Union East Giant Hills District Unit haka arpu pratarek unaitung arja Rio. Kala yakandu yo Deputy Commissioner but yo Superintendent of Police ka East Giant Hills District ban penpau ya ka jingso kya ya ki jingja ki belaja haka jingpensko pajba lani ka public hearing ka ba menshua bala pelong da ka Meghalaya Pollution Control Board na ka benta ka Shri Cement Private Limited ka ba khanglat ye ki khon ki hajar ka ilaka Nongkli ban yeshe benta haka jingpen ngau pajba ha ka baidai bat ka public hearing ka ban salong ha ka live hui terek unaitung arja Rio ha lom serman shinongrem ilaka Nongkli ka KSU kalakintu ye ki bor Senchar district bat ye ki bor pulet ba ki deban pentikna ba baro ki khun ki hajar jongka ilaka ki deban yola ban yeshe menta Henry la dakadang ja kum ha ka jingpen ngo pajba baladam ka seng kan sa shem da ki lenti ki bating ka senggalapan pauru ya ka jingso lingo ban yoi bahak ka notification balapan mi da ka Meghalaya Pollution Control Board la bu por ban pelong ya ka jing peso pajba ka por prabaje men step bat kentoru ba ka ni jingbo por dang step ka pensuba ya ka seng ba ka don ka ere ka e shalendet Meghalaya State Pollution Control Board abidai bat ka public hearing imut ban pelong biang hak lai PWW terik mentau benai Namar kani kejuk hearing la ban bergema wa kani kejuk hearing tidak pelong teng chua dari la feel atau por la jing persa jong nong jong sunong atau thang temta na liang bot kemut ban pelong biang soisen bat ke jing pelong nyoki kan long bei hak lai wetrik mentau benai te kum ga seng ngi persa jur ya kani namar hadin ba pilai upai ba jong sunong jong isen tia bat khamtam upai ba jong atau thang hak ba station kemut ban set up hak atau thang namar ki bun jong sunong ki kwa ba kim kwa ba kane ka jingwan jong kane simen kindu no ya ki heli pentor ne ki jaka puta ki jong ki ngathara menne ngila yo ban ni kindu ye member secretary pada ju por ngila ai ya kisaki setar ba ki pai pa jong chonong ki bala soi kerting khamtam ki trai jaka ki bala pa wa to jing tho jong ki ba ki persha jur dalele ki nam kwa ba kane simen kanwan pan yo kujat ha to ko thai khamtam ho el kan kule te kum geseng ngin ya don rakat ba pada ju por Pada ngi sing pelam ne hajing kenu jongi badi member secretary yang ba ya hearing on pelong por prabaji PTB habro oi perte kamtam ya por tre ginong tre sokar no por kibu bech phoji chudram kai gene pat ba gine ki gene ka Meghalaya but ke mudun pelong ya hearing por prabaji ngi sing longo bat kadon kai gi chelendet pat kamtam ngi bu ijingli kumba I member secretary yang mene ba kejing kerpat nagaliang ginong chunong kibron choto kothan ba ban pelong kena hearing por prabaji namar kidon gi pajba yo lektre lekta kumta itu ingin bene rengi bu je agoi jingli lada ki pajba nong percapat kiong yo member secretary kena but ban pelong por cheu je met kena but kan lek kumno kan pelong bet por metru kata ngimla ban nget namar kena gede kaplan jong sarkar tharai pat kadon ge chelendet ha ngimla ban tip ba kejing pelong jong ki men step prabaji nganong bet ba kadon ke plan ke bachelendet bacherke ba pat kum gi pai ba nong chonong jong East Giant Hills bat khamtam ki bade na to than hi kani si gila mi sasrok ban persa ya jing wan jong ne simen kum ga sengi ngin ya don kat bat dalile ngiru ngin mailat ba kene si simen kan don hang ti than bat ngin ya don kat bat ki trai chonong bi don to than khamtam ki trai chonong ba chatta ha ka to jaka ka ba ki song gisa ikar sos ke triu ong ba ya ga hearing on ya bait hak tu por kum bagi labu bar tu tarik hoi kum tahu ong ke por mar ong ba gidon gi bajba nong sunong na tu than ki request ya ke but ban pelong ke por prabaji kata gen ke bangi singolongok mo jelas la ong member secretary ne pelong no por PWJ mo ong nam la chu mar la deal ke por plan tu ba ke jingle jong ne but hoi kadon ke ichlendet ni sang tu ba ke sarkar ke ba mo kabadon ha bor Senchar ke le ban thombor ya thombor yo pajba andre nganget bau pajba badon ne than jongi minta lasdang ban kilasdang man sing thu te ke jing kata khamtam jong ame mariang ban ngila ban ong chispa la da kanang simen company ka wanang te kindulut ki cloud kata bat kindu khamtam ya ke jaka rep jakariang bat umba bundi ngitip yo ne mar kan ke plan number line am kala po India bandon gi bakar sum lang
Jangan yang melak ban tip selendet dari kedon ke selendet mam. Melak ban don gi bayar selalang. Tip. Hoi, ya tam melak ban len gi bun gi ne gi mendiri mo ngilak ban ong. Kilong setengah. Ki bayar tet kam tam mang sebayar rupa. Tapi kawe ka kerwok ka basai kedar kam tam ni ong ki bakin kelap amut. Berkat yang long di kemandin. Kanang ba kajaj meriu kanam dujaj. Namar ngitip lada kanega Sri Simen kawan hang te kajing onong kadai bi imalwari. Hari gitu iberiu badan hak tanya ngangit ba sin ngasih kinsa kala kinsa petwir nagi petwir sigwi jaka ngitip chano kin namar sin ba pila do ya jaka tre sin ba pila do ya ka umba mumdi ya ka langka ngatrai kala ya iki hatuk MP kajing wan yang company ngai penban kumba kiwan rak cucu ya gibar jela pok beriu nyo trip kombolong mentah ki por miswa kibar jela bedon pok beriu nyo trip kim da buntan re metal PE cek tan narpo ki bedon ki cement plan kamtam po tani zentia jongi habro habadon gini industri ki bun hi ginong tre gini bar jela kolong kumba penbun penban nyo bar jela re ki yo kam jam kam don hatem hatu por mar ki beriu kim pat Om baik itu por kibri kim tip bah kumno kanjia kan kumbalong menta kibri gula jang man tu namar hachwa ba kanu no simen plan kan wan hagi tu jaka kakular bante hospital kakular ban ai kamai jam ban menta kibri gula tip bah leng kan gadi tang jing kam thok sudah maram don pi gi don gi samla jongi gi balik tre Bangalore balik tre Delhi balik tre Mumbai pi gi don samla jongi gi bisa sha bom mang te bisa bisa tombor gi wi gi menta jong India Jadi nagada bam don kam don jam hapo ke jela jongi. Hoi ngiti pagi don simen plan rei gini simen plan bat nangkong gi ai kam ya gi degi prado persam jongki. Mar pitip ke simen plan ke jong mender mendei jong khasi jongi. Em ke sarkar ta ke lebor sei lebor na por sekor. Hari le sarkar ke lebor ngipat kum paj ba ngiru ngidon ke bor ta. Mar ke bor ke sorong paj ba. Mendei ke sarkar. Paj ba nang sunong ti borok gini le. Katkum ga information ga bingi yo borok ino sang sunong ibadan hagato san gini mi paj ba. Ban persa ne ga sisimen. Em nga tanggawe na liang jongi gi kantam gi kerpat ya gi bor mo ya district mission ba kamdei ban khang lanti ya kino gi paj ba ga wan hagato hearing. Mar kumba PE gini por dep na liang jongi bor kamtam gitu gi dalal jong sisimen la ban ong gi khang lanti ya gi paj ba gi batumuan po to ga jingilang. Pasing apa ba? Tengim kuat cuk kene kan dia namar. Lada ki khang nanti sia kan gemut. Jing ba klik kan lebet sokar. Katanya on. Por na kaliang jongi kum ke khot jong ke KSU East Central Unit. Mentagasni karo pratrik. Mentau benai naitung arpo arpenrung. Menengi layu abani kendu nongkong yau dukti komisioner jong karistik jongi. Berkunjuk mentang layu abang ban idang siyo abani kendu yau SP jongka district de kajing kendu jongi kalong halor pa nilai ni ka jingtho chabur art ni ki officer na du udisi bat SP kajing tho kalong kajing de bat ka tu ka public hearing ka ba depan pana da ka Meghalaya State Pollution Control Board ka bala bu trik ban pulong ka live trik mentau manai di sini tho ding te ke ka comments lan ka jing kan tho na kaliang jingi kum ka KSU ka jingtho ak bai ai sau SP ba sau DC kalong ba kumba ni la sikhi ki bai ba ki la sikhi ba tu ka last public hearing kepada ka ju ka propose mining project untuk hapo lom serman kepada ka jeka ba hapo ka snorim il ka no klik te kai ka baji hang tu yo i ba tang supo hang tu halat tong sang no klik yo i ba ki la bu rai kali ki na kan ring ka pengkiang ki bu kali ki thang kali nang ta ki bu ra ki mau bah ki lem da ki ding te kum kitu ke boro ingin la banong ba ka public hearing kana ka ka jing bomi re stia bat ka an te ngim kwa ban sia kum kitu ni kwa ba boro ki ba pasha ki ba karshan ki de ban poilang te hapo hak te hapo pandal ban pen pau ke ka jing snyo ba pasha ba ki ba karsan te la ki le kum ne ngim la banong ba kana ka public hearing nila umur kedai ketang ka personal public hearing nila banong te kajing dawa jong na ka office jong DC office jong SP kalong ba nakaliang jong kini ki office kedai ban tek lekam kum kini ki kerja ninde isu ban syak kawang mau kumba kini ka last public hearing balong ni syak kawang mau te
kena ke bang himla ban piang kila daji ke akrasi la putri ban kuba pentut la kun tuang mau di bang sing ha balik sakaan ban ujo sakanya ke jingga ki tak kadau ni kepan yang disi kepar USP prinsip kia ban pe ya kena lo nodar nang ba kanam jesu kena jinja desa ko pat ke bang kum keseng sikio ban pau di siong ngok ba pi ha tu ka notification bala pemi da pollution board kamdon setia ke tu ka wat tangkar friend number katarik ro mana kena kelas publik ini yo iba ka biang ke tu ka notification di mentapat yo kampung ba kamdon wat ka reference number ses kebut nang taru yo iba kajing pelong ke publik ini kalau pra baje mustap te balai kimla ban pelong king ha ke kenta betul jintai ke saudara mo office work te kena kajing pelong pra baje mustap te ngidan kajing subah kini bajor ba kumu ki pelong pra baje mustap te kemut dan si ke jalan dak lo se dan ke ki hak sarkar lan ki nomi khmat jing ki badan tilang mi bagan ka namar balik ki mi hudu pra baje mustap ke kajing bot la reisha ka bahok ya lan ti pada itu pelong king umba por trekam office te kana ni subah ba ka amla ban kala pandai don si ke te longkat pelong te ka sini ni mi poi ka disnyo ji ni poi ka ji persya namar ba pong ne don sibur yo si ki pai ba ki bang balik ki isu ke persya ke development balik ki isu ke persya ke bisni na ka ya ke jingku na ke jingyo development ki be kisno mandai ni kamdan kum kata kum sing abang ni persya ni don pada ko ka plan da ko pa ka jimut kumno ban trelang kumno ban ajimut lam ban morak da kiwipat ki development om da ki development penjat ki kemaryang tu kumong meneh ka elkanung kli di ka pona mah kamrep pat kumju pona mah kan kro ni nak liang jing ko ban penek pensa ki kan kro ki tenat ni ka lupa pensa ki jing tenat jang kemaryang ke ni ko ban penek pensa ya karep karyang ka kena ka di ka lifetime jang ki nong sesnong jang ki elkan ki tingiran da kwe par ka jingmut da kwe par kapan kumno ban silok ki bruna stay bangin menra lo semin bos terus mangte in room saya tak sartar beper ban menra ki jimin to ya kita ba da kwe silok ba ki nong sesnong tena greng jong ni kesen tang kita hi ka jing kenthok ka jing komen jong ni bangini mi ha ka si lai putri in pau ka jing pasha jing ni orang kat bat nong lam jong ke hima el kasna ngini dong kat bat kita try khendo ki bari ki nong song jong ka snong ren besi pun tang kata kanong ba bernihan ka don ha uput usam ha pedeng ka asam bat Meghalaya ka we ka them artli ki jila ha ka benta jong ka asam dan kumba ar phautli ki karkhana red category bat ka central pollution control board kalapin banaya ka te ka than kum ka jaka ka belong critically pollutant hangta ka don ka air quality monitor ka balapin pau ka khubor bala pau perthai ha ka benta jong ka Meghalaya pan dan tang santli ki karkhana red category ka jo ka le air ka baya benta lang hinre ka jingmi cha bo ka ya pher de na kata ka daw kini artli ki jala menta kis dang pen khre ban thau ya ka joint action plan